Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajinglek Jurep jongki Artali ki Regional Committee ka Assam bat Meghalaya. Kalawan ra ya kajing bom sngohun hapdeng kinong yalam jong kahima nongspong halor kajinglek silang khmat jongki dekhot ka Regional Committee na Assam. Kani kadairu hadien kajing sha nyoben jong ureurang ba na kahima nongspong. Ubatmu ban pensyai bat yathu ya ka history jongki Jakaputa kahima. Henry Peusi hapdeng kajing keren ka jong u nakaliang menteri ka Assam Upijus Hazarika. Ulapha yalau officer ban kini ya ka mait ka ba Ukren bat ban pensange mardor. Wat hapdeng kani kajing sha nyoben jong uni urang ba kahima nongspong. Layo i ba usembut menteri rang ba ka jenla ba Preston Tensong bat menteri ba dasakhet lamari kisus ngap menti kumbom yo EAA. Kabala kampen mong yaki riorang ba kathan hima nongspong kalong bakat ba yaki bri ki bakren dakaktin Asamis bat ki bakwa ban penyaso yaladi bat ka Assam la aila di ki ban kren kat ba yaki bri ki khasi ki bakwa ban penyaso syaka jella lakhanglat ban kren bala shu aila tang shiminet arminet kum kadang wat usiem ka hima jirang upa EMRH wa lang habaula persyang ban kren Henry Shem layo lat satya nabaute menteri ka Assam ula ong ba omsha yekiwe ban keren lagno tangkitu ki nong shongshnong nakaliang u executive member kahima nongspong uba mostar lingleng do daka mensim jong kajing bom sngohun halor kani kajing jurem ulayathu ba kahima nongspong kadai ka balathau nadu usnam chi hajar khnais paar bat kadang sensyar yakini ki jaka hadu mentamenni ban pensyai tikna halor kani ula ongru baki kot sakhi satar kidan ban pensisha baka sarkar Assam haba kathmu banle yakinu kinu ki kampen roy hakini ki jaka kajuan ban panjeng ben na kahima bat kini ki sakhi kidan hapo kahima kumta nakaliang kini ki riorang ba bat kinong mikmat kahima nongspong kilakren syai bakem hun satya ya kajing jurem jong kini ki Regional Committee ki balek silang khman bat ki jaka jong kahima nongspong kimdei satya banlet chaka Assam ये गाँव को ना जितना है उधर बैठा हुआ ये सब लोग बता होगा ये जमीन पे 1902 से लेकर अभी तक ये जमीन है नोंगस्पोंग सेमशिप जो कोई भी काम करना है जब असम से डेवलपमेंट जो आएगा ना तो NOC कहाँ से लेते नोंगस्पोंग सेमशिप से लेते हैं आप कहाँ से हो? मैं नोंगस्पोंग सेमशिप की तरफ से बात कर रहा हूँ नोंगस्पोंग सेमशिप राजा एरिया नोंगस्पोंग सेमशिप एरिया नहीं विलेज नहीं है नोंगस्पोंग एरिया पे सर ये नोंगस्पोंग सेमशिप का एरिया है ये नोंगस्पोंग सेमशिप के एरिया पे नहीं ठीक है बढ़ी लो एक मैंने इतिहास नहीं सर ठीक है समझा देंगे हम समझा देंगे ना आप चिंता करो ठीक है सो माने इतिहास जी कहते कोई से हमारे माननीय मंत्री कोई से डेवलपमेंट अहोम या मेघालय दुटा राज्य करिब हेतु तो कब लगा नहीं किंतु हिमा तो कुंटू होय कुंटू अहोम होय कुंटू मेघालय होय हेतु क्लारिफाई होब लगे इमाने आमार कथा तो तेकेते माने जदि एटा राज्य बोली हुआर पिছত मेघालय जदि हेतु मेघालय बोली जदि होय तेते अहोमर परा परमिशन लोवा कथा न थाके आरो जदि हेतु अहोम बोली होय जाय तेते मेघालयर परा सीएम शिप हो या मेघालय डिस्ट्रिक्टर परा परमिशन लोवा कथा न थाके আৰু আমাৰ মাননীয় ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰো কৈছে আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰীও কৈছে যদি কোনবাৰ পাহাৰত মাটি আছে কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে থাকিব বিচাৰে অসমত তেতিয়া পাহাৰৰ মাটিওতো ৰাইট পাব যদি অসমত থাকে আৰু যদি তেওঁলোকে মেঘালয় যাব পায় তেতিয়া এই মাটিৰ ৰাইটটো মেঘালয় হিচাপে আপোনালোকে পাব তো ইমানে আপোনালোকে যি মানত থাকে আপোনালোকে